U selu Trešnjevica kod Paraćina došlo je do pokušaja ubistva kada su osumnjičeni PM 23 godine i PM 27 godina u svojoj porodičnoj kući napali svog oca 67 godina nakon svađe sa njim. Sumnja se da ga je ćerka držala dok je sin uzeo kuhinjski nož kojim je oštećenom zadato 41 ubodna rana u predelu tela. Oštećeni je u jednom momentu uspeo da otme nož, ali je PM uzeo metalnu šipku i zadao mu jedan udarac u predelu ruke, nanevši mu pritom prelom nadlaktice. Nesrećni čovjek je nakon toga uspeo da pobegne kod prvog komšije i pozove policiju i hitnu pomoć. Osumnjičenoj PM određeno je zadržavanje, dok je osumnjičeni PM u bekstvu. Delo je za sada kvalifikovano kao ubistvo u pokušaju u saizvršilaštvu. Sve povrede oštećenog kvalifikovane su kao teške telesne povrede.